Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi bani bisanzwe TV aho muri hirya no hino abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, tutibagiwe namwe muri mu mujyi wa Kigali. Reka tubahe ikaze namwe muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Iyi ni bisanzwe TV ngo natangiye mbikubwira ngende Frank Mario Sebudandi. Inkuru tubazaniye ni inkuru ijyanye n'abanyeshuri bapfiriye mu muriro wibasiye ishuri. Aba banyeshuri nabahehe, abapfuye ni bangahe? Ese byagenze gute? Uyu muriro watewe n'iki? Nibyo tugiye kugarukaho mu nkuru yacu mu buryo burambuye mu kanya. Ntugende udakoze subscribe, unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Ni mu kanya nyuma yako kananga. Abana batari munsi ya 20 bapfuye nyuma yuko baheze mu umuriro wibasiye ishuri. Watangiye mu masaha ya nyuma ya saa sita z'amanywa kuwa kabiri ubwo abanyeshuri bari barimo kwiga. Benshi mu bapfuye bari mu mashuri asakaje ibyatsi. Indimi z'umuriro zafunze umuryango wo ku irembo ry'iryo shuri, byatumye benshi mu banyeshuri bahunga iyo nkongi y'umuriro banyuze hejuru y'urukuta. Nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters bisubiramo amagambo y'umuyobozi wo mu ishyirahamwe ry'abarimu. Benshi mu batashoboye guhunga uwo muriro bari barimo kwigira mu gice cyigisha abana b'inshuke kuri iryo shuri nk'uko abayobozi babivuze. Iryo shuri ribanza rya leta rikomatanye n'iry'inshuke riri mu karere ka Pays-Bas ko mu mujyi wa Niamey. Ryubatse mu ruvange rw'inzu z'amatafari n'inzu z'ibyatsi nk'uko bivugwa n'umunyamakuru wa BBC Ila Isufu uriyo ukora mu ishami ritangaza ibiganiro mu rurimi rwa Hausa. Byose hamwe ibyumba by'amashuri 28 bisakaje ibyatsi byahiye birakongoka, ndetse n'ibindi byumba 30 byubakishije ibikoresho bikomeye nabyo byangiritse nk'uko Ila Isufu akomeza bivuga. Ibyumba by'ishuri bisakajwe ibyatsi akenshi byubakwa mu buryo bwo kunganira iyo ibyumba by'ishuri byubakishijwe amatafari bidahagije nk'uko umunyamakuru wa BBC uriyo abivuga. Umugabo wapfushije umuhungu we w'imyaka 6 muri uwo muriro yashishikarije leta kubaka amashuri atanga umutekano ku bana. Yavuze ati, mureke ntitugashyire ibintu byose mu biganza by'Imana, mureke ntitugashyire ibintu byose mu biganza bya leta. Twatakaje abana 20 mu isegonda imwe. Tugomba gusaba leta kuvuga ko amashuri ya nyakatsi adakwiye kugira ahandi hantu ahariho hose aha mu gihugu. Sidi Mohamed ukuriye itsinda ryo kuzimya umuriro yabwiye televiziyo ya leta ko abazimya inkongi bahageze vuba, ariko ingufu z'umuriro zari nyinshi cyane nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru AFP. Ababyeyi bari bategereje ku ishuri ribanza rya Pays-Bas kuwa 3 mu gitondo ngo bamenye uko gahunda yo gushyingura abana babo iteye nk'uko umunyamakuru abivuga. Ubusanzwe gushyingura kubo mu idini rya Islam bikorwa mu masaha atarenze 28 nyuma y'urupfu. Mukail Halidu wo mu ishyirahamwe ry'abarimu yavuze ko kuri iryo shuri hari abanyeshuri hafi 800. Yagize ati, abapfuye ahanini nabo mu gice cy'inshuke. Ntabwo biramenyekana icyateye iyo nkongi y'umuriro. Niger nicyo gihugu cya mbere gikennye cyane ku isi nk'uko bigaragazwa n'urutonde rwa ONU rw'iterambere rwakorewe ku bihugu 189. Ngayo nguko ibyabereye i Niamey biteye agahinda kandi birababaje. Abana bitabye Imana, ubu hategerejwe umunsi wo gushyingura. Iyi ni bisanzwe TV nk'uko bisanzwe dusanzwe tubagezaho inkuru nk'izi ngizi zidasanzwe. Ntugende udasize igitekerezo cyawe ahanditse comment ndetse unasangiza abandi iyi nkuru. Naho ubutaha mu bindi biganiro byacu bitandukanye.